جديد. إن هذا المذهب قديم أم إن بابانونيا نكاونا من أول مذهب جديد أم إن بعده قديم يبنسين جديد إن قديم دأن إن جديد بعد أتايم سيامو إن دون فسيها بغداد نكاونا أو mga pikilan si Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala siulat niya pagsakali limuwag man yung ilmu niya pindahan niyang kaibalan amuin bakas tiyawa niya mga hukuman na bakas aun madhab qadim pindahan niya i-amend niya dahil doon ha madhab jadid na in madhab jadid na aun dahil doon na ha Misr doon na ha Misr doon na ha Egypt in madhab qadim amuin old dahil doon ha Baghdad dahil doon ha Iraq na إن إمام الشافعي رحمه الله تعالى لغينها بغداد نأبس إنتأ بغداد نمجئ متى أدنه نمني مرد بغداد دينها من مردنها بغداد إن إمام المبرز إمام أحمد ابن حنبل مريدنها بغداد أمو يساقوا قسيا بغداد إمام أحمد ابن حنبل مريد سن إمام الشافعي رحمه الله دين دون سيساقوا بغداد فكان الدنيا بمصر فإجل that time in مذهب سنتاو إجل مذهب سن إمام مالك فمسود سن إمام الشافعي رحمه الله مقتوي سيمكة الإمام الشافعي سب سن إمام أغاد أهل مصر سمي البغيهاء الانديران إلى مذهب سيد الإمام الشافعي رحمه الله دميت كلمة تعود مريدني لندون دينها ما مريدني من فيموس مريدني ها مصر أمنا إن إمام البويطي رحمه الله تعالى الإمام البويطي مريدني أيه إليه سنة من كيوانا سنلنا بالنيونة pasal sinay nang nagamu ay Imam Shafi'i rahimahullah. Dahil mga murid niya rin doon al-Imam al-Buwaiti. Sibi-sibin na yan. Al-Buwaiti. Dahil mga murid niya ha Misr. Al-Muzani. Dahil mga murid niya ha Misr. Sulaiman taran sila ini pagsabot ko na mga kita Sulaiman al-Muradi dahil nga mga murid niya rin doon ni Sulaiman dahil sa al-Jizi Sulaiman al-Muradi Sulaiman al-Jizi Imam al-Buwaiti Imam al-Muzani in Imam Ahmad murid niya rin sa Paulong ساقو سياها عراق بغداد نمريد من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من كتا مكسب بطول كسة الإمام الشافعي وعلي نريد الموقس ما مراهنا إن ببنتوان كان يسمى من كعلماء ببنتوان سن إمام أحمد كان إمام الشافعي رحمه الله تعالى لو سن إمام أحمد رحمه الله كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي إن كون لوس الإمام أحمد إن فقه نتتنبل سنبل لون يدمة الإمام الشافعي نأكب لون فقه نفس الإمام الشافعي رحمه الله تعالى متى أدبسر الإمام الشافعي رحمه الله يا بطنسي سنكمتين كبالكان كورين دونها مصر سنتهن دوانغتوس أفت الإمام الشافعي رحمه الله يا بطنسي رين دون متى أدبسر الإمام الشافعي mga kabtangan niya na hapal sa bilpabihaon, masi-masihuhi, mga bisra si Imam Shafi'i,
Man arada dunya fa'alayhi bil ilm. Yan sana kitab niyo, mga kitab niyo, page hang po, yan din doon, law si Imam Shafi'i rahimahullah, man arada dunya. Page kahang po, man arada dunya fa'alayhi bil ilm. Isyusyuin umangot dunya, mabaya siya sin dunya, umapas dunya, suwayraon ilmu niya, fa'alayhi bil ilm. Hindi ko mahinang mga doktor ang sopa, mali ko maingat. Wayrul ilmu mo. Waman arada al-akhirah, siyusin mawaya humasil sin akhirat, fa'alayhi bil-ilm, suway raysab, aw ilmu. Atin niya kataan para kala, suway aw ilmu. Law si Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, la yahmilu al-ilma, wala yahsunu illa bithalathi khilal. Di niya marahin ilmu. Iban di dumayawin ilmu dahin kanya sehingga magadin po para kalain. Kung kau mahinang kau alim o alima, suway mo maagadin tuwin. Isa, taqwa Allah. Pagmabuka Allah subhanahu wa ta'ala. Mangway yung pagmabuka simano siya, imingat sa magtuwi miging ilmu. Kandalaw si Imam Shafi'i, kayba na bisara niya, al-ilmu, laysa al-ilmu ma hufid, wa innama al-ilmu ma nafa'. Bukunin ilmu amin nahapal mo. In real ilmu amuin, na-apply mo amin nagbumpaan kayo. Laysa al-ilmu ma hufid, innama al-ilmu ma nafa'. Ikaisa niya taqwa Allah, magkalang yan. Biyan na sinbayta sin Allah Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Pag mabuka ka mo pa Allah, hinduan ka mo sin Allah Ta'ala. Ang saupa magtari magmabuka pa Allah Ta'ala, insahaya min ilmu halong pangatayan tamalawa. Di siya mikil. Kanda Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala nasabot amin nakita siya tikod-tikod sadya simbabay. Miyadto siya pagurun niya kan Waki' ibn al-Jarrah. Although long tepagkhilafan si mga ulama bang nagurun niya tulin Waki' ataway. Ala kullin, miyadto siya kan Waki' ibn al-Jarrah gurun niya na may ta siya sinhimina na yung memory niya. Sabi nakita siya tikod-tikod. Ati ko bang bihaawutan ng bihaon, mukunhat, maray matunga, malawa kata. Wala hawla wala quwwata illa billah. Gaytan siya sin Imam Waki', sinting galing pagmaksya, ayaw ko magatong pabihan, makaig siya sin, amin barakat sin ilmu. Sambil naghinang siya daman, law sin Imam Shafi'i, shakawtu ila Waki'in su'a hifdhi, فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Data anak kulong ni medyo kulong ni nag-complain kan Waki'. Sinamo insimina ng memory ko. Data niya kulong ni papatinggalan ka ko yung maasya. Sababin ilmu sin Allah Ta'ala sahay hapangatayan. Di niya hibutang sahayan niya hapangatayan malindot siya. Kanda taqwa, isa. Isabatus sunnah. Suway kita mo in pakudda nun hinang tapasunna sin Rasul, magad kita bitikan sin Rasul, magad kita ha, bautan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal khashyah iban pagmaruwa pa Allah ta'ala. So yaon hanggaw ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangyan maagad, biidnillahi ta'ala, tumattapin ilmu di ka. Dahil mga malingkat bisra sin Imam Shafi'i rahimahullah, suklen waktu hataman na tulay di, amin bisaran niya, law niya akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin. Page, ikang kutang isa, yan yung baba. Kutangin nyo man, yung baba, tapunin nyo yung baba biya, narakala mahapal nyo. Musan dyan namin kuha nyo na. Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin. Saumbika an tafsiriha bibayani. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان بفضل الله عندنا كريكورد عندنا مريبيون إن شاء الله سبحانه وتعالى لو سن الإمام الشافعي رحمه الله يا قوتي مهود لن تنال العلم دي مو ما اتشيف العلم دي مو مكائن علم إلا سوي ممهنا يكون بركة سأنبيك بيت أنت كو
Sinunong parakala yun. Isa niya, zaka. So ay aun ingat. Bukod na, di na mag-need mga sunga mo iningat mo mga kanda imam siya. Basta aun ingat. Bukod na siya kami nakalando to. Amoy lang tabihan. Nakalando ko yun to na uyanon mo. Sabon, insokin, sabon imyan, mga building. At inatiyo, tiyo sa jaraka. So aun ingat. Required yan. Hirs, so ikaw madjaka ilmo. Unuro karukan mo ilmo, so ikaw magtuwi, amo yung isulat. Ijtihad, so ikaw matibot. Magpangadji, maghapal, magbasa sinduum. Bukod pag nanam tiyo sa jakaro, magpilumakso pa kulangan. La, tahan-tahan, pag-ail ko man. Wajtihadun, wabulga. So ay aun tiyo sabsin mo amuin. Misan na kuman ipagsukay-sukay, misan na kuman ipami-pencil, pami-notebook. So pa mga jikoy sa magsulat ka o hangin. Hindi pag-review mo hangin. Ma-review mo hangin? Hindi. Wasuhbatu ustad, iban subay ka umakad ha ustad. At ina subay ka magpanong ustad. Ha? Ba't ka umingat? Watulu zaman, iban amo in waktu mahaba, magnidil ilmu waktu mahaba. Kung siya makahang katahon, parwatahon, pahangkapito magnid siya umul, aming pagtahon sin bihaun ka tutanyo salama lang. Nah, dahil din insyaAllah subhanahu wa ta'ala mahasil ng ilmu ng si Imam Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala mataod pa misalan niya sumaga wa iabutan na kita niyo sin waktu tigil nung hula murah-murahan insyaAllah ta'ala yadto na ito na diyungog in Imam Al-Shafi'i rahimahullah bi'idnillah ta'ala balik in kana lil'umur baqiyah nang aw pamumulan ni Muskato sin Allah, tumagna na kita niyo panagnaan sin fiqh, amo na in fiqhu at-tahara, tumagna kita niyo at-tahara, reviewhan niyo manim na kanyo, insyaAllah ta'ala, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, mga pangasuni,